utana nabi ta makadangka gamite sabang magina degaga na sangi degaga isuro na pung Allah Ta'ala itanja itaja saban degaga di makada nabi ta kamani selesai pura masumpaja nabi ta agiling ipema loko sahabatna makadani gana samite bola na sabang makada sahabat na sangi ya Rasulullah angkana sa ukor nasa masuk utana sa tolaw law nabi ta si sahabatna latu makatokato assalamu alaikum nabi ta assalamu alaikum as-su'ir makunraya tarri waalaikumsalam tarri kasi ternyata bini na Sya'bang nasa kinroy nasa Sya'bang nadi gagala sa luma berjama agi baliyang ni at-tarri kasi bini na isuro na pung Allah Ta'ala nasa mati na sa wan ni Sya'bang mati na tarri bini jadi mabali na bitna makadaan kagana sa pasan na iro Sya'bang ang kagana sa pasan na makadibini na nasadi gagana sa ngisuro na pung Allah Ta'ala tapi naikia ang kana sa iro telu adan na Sya'bang sampai makakuha na sa ngisuro na pung Allah Ta'ala di usi makadaga masuk na iro Sya'bang aga nasan iro na pau makade benenge mabela mopi. Yang kedua, benenge barue. Yang ketiga, benenge yamanam, waring manam. Iro na sangadan na telu di na sumpahay makadaga masuk na isuro na pung Allah Ta'ala. Jadi balik ko na kita, makadaya bini na Sya'bang, musemoga iro na pawes Sya'bang iwatun nami dok mati iwatun nami dok mati petuah bugis cahaya iman di hati setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasaba pamasinan ni akamasina pung Allah taala pada lurikam manang sehingga nato pada angka si hadire madepung ang ilalan na iya masih gimak barakat na pung Allah Ta'ala sekira-kira dia gagag kata seliwan na tumilok pasilan naringi si dia ko jibat dari pung Allah Ta'ala iya naritu sumpah jam magharibi yang baru tadi telah kita laksanakan. Alhamdulillah satu kesyukuran Idi agasana, idi tahu kampung agasana. Iya bangga-bangga karena pada malam ini kita kedatangan tim safari
berjamaah alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu tuh bangga-bangga. Iya, tania berjamaah sapari ini mega. Ya, saya sering sampaikan ini ketika saya dipanggil mengisi pengajian di sapari ini. Berapa bulan yang lalu di agak sana kampung Patobong. Hal ini juga saya sampaikan bahwa sebetulnya tim Sapari itu tujuannya hanya menggugah ya Roy di kegai kampung Nandroy. Iya, kegai kampung Nandroy. Iya, magaman hatawe maka bilana pole bulu, pole patampanua, bahkan mungkin angka pole 24. Iya, untuk hadir magan ni di nasangin tawe. Iya. Si bawa ni, si kampung ni nalawi topi tawe na di ite talaw. Iya, iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makui gampang cek jadi mudah-mudahan taruh nih sebelum kita masuki pengajian tadi malam sedikit menggugah taruh nih sampaikan kasih di sahabat Nabi ya sangi Sya'ban. Iro Sya'ban ma bu sahabat Nabi makaleleng aga kaleleng ro sabang. Ia waktu Nabi ta alet hijrah poli tanah Makkah lo Madinah. Ia sahabat sinina ia sahabat milok mana ngisi depet Nabi ta mak bola milok mana macawe oko masigi. Ia tu si rosabang onro kalelene sahabat Nabi ta Sya'ban. Bolana de tu si na macawe oko masigi. Ia ko iro bolana Sya'ban mela yukur antara bolana Sya'ban na masigi ia ko tumalalang allalangat talu jang na patolat tu masigi unro belana iro bolana Sya'ban. Tapi luar biasa na iro Sya'ban pa de nang kana terlambat lumak berjama 5 waktu sumpah bahkan de gagak kaliuluy bahkan yulu pina nabita. Na iro nabita mak bali bola masigi na yulu pi Sya'ban angka o ko masigi na nabita. Na bulana Sya'ban bindengnya itu malalang allalangat taljang na paletu na di nang kana terlambat Sya'ban. Iya ko tumelo kira-kira saya gajang ko tumalalap pole pare-pare lumay mulai narati ka patalujang di nang kana terlambat Sya'ban. Nan rona sa basidi minanrui tulyok ko miro sebelah kanangnya sudut. Iya. Jadi ritanai kadai Sya'ban magatosi ko kotama ko masigi o kolemo na sa sunnah. Aga na bali ni Sya'ban makadeng yero na sa wako sunnahnya nasaba de kasumil o halangi tawi ang kaman ito tama. Jadi tulok ko sunnah. Ya po hindi mega biasa terutama yero biasa ko sujumai. Masija angka tapi dia natudan diolo. Asapa iyaro dirinna masigi na tiyang na masigi nan resandre. Iyaro ini. Napay sapa iyaro sapa limondri. Sapa iyaro sapa limondri. Sampai-sampai makwe. Kor kampukuan ruye. Sampai terus terangnya dia nakasih ulama berjama kor. Pura ka mancaji imang naugi di podang na sabay dito imangnya ya kutumelo buat takat dari sebelum angka to had desa itu lari ilalok ko dapita had desa itu maka de luruskan sab dan rapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah ya tu nabaca emangnya sau sufufakum fa inna taswiyatu sufufi min tamami salat ya had desa muslim ya pui di biasa de ya iya. Bahkan nasa Nabi tamakwe. Nasangan kanasa dua yaitu bendengnya ni sengina sang iya rupa tawe apalan na iya ro si di itu sap marioloe si bawa bangi bendengnya nanu singa palan na maja puma betang nasa namun yundi. Na iro idi megalada si sorosor kene leono. Si sorosor. Jadi ruat tuwe gilik ka
ang kasidik kuro jamaah ke jamaah kuro ya kuang ke lumak beri jamaah din ang kanayolo tulimin na mon jadi giling nga makadaka tapi tanya tu alay na upodang makadama allo kita isi ele yolo nasabak mega tu apalan na yolo sampai-sampai ko iya mapasumpah jang nasalay iya nasalay sampai siaga yaro jadi kada uperhatikan nih jadi iya malali suka kasih angka kurmasigi monrina Indomaret jawara na puli bolang kumabila kasih ulau maka kau kuama nama sumpahnya na degai mang na iya men na salai aja negara-negara ya na pasamari ro tawe na de na lumak birjama tarapas saya lo usalai angka siaga makukue na sabapura sikat tia na upodangi po imang upodangi panitia na makadadik kada cia ka mancaji makasi angka kasih to salai ko iya mancaji imang le dimu yang aja nanya amen rek kana salai to ngaji sampai makukue bu dek nanang kasih lo mi yang kasih minggu apa iya rungi tau iya aman ni dek maligaga imangnya na iya na sorong dek to na mungkin ya tau sisa iko angka ka terpas salo ka kasih almunawir berjama meromo kasih gara-gara ya iya etaron sedikit kasus ya jadi rosabang jadi angka nang kasih diwati rosabang iya iya na bitangkan ni de igaga sabang tulini tani nabi tadi igaga sabang nama cawe ni tama waktu subuh jadi makutana nabi tak makadangka gamite sabang magi na degaga na sangi degaga isuro na pungal Allah Ta'ala itaja sabang degaga di makada nabi tak kama ni selesai pura masumpah jan nabi ta agiling ipema loko sahabat na makadani gana samite bola na sabang iya makade sahabat na sang iya Rasulullah angka na sangkor na masuk kota na sa tolaw iya law nabi ta si sahabat na latu makato-kato assalamualaikum nabi ta assalamualaikum asuir makunraya terri waalaikumsalam terri kasi ternyata bini na Sya'bang iya nasa kinroy nasa Sya'bang nadi gagala sa lumak berjama agi baliyang ni at-terri kasi bini na isuro na pong Allah Ta'ala nasa mati na sa wan ni Sya'bang iya mati na terri bini jadi mabali na bitna makadaan kagana sa pasan na iro Sya'bang iya ang kagana sa pasan na makadibinina nasadi gagana sa ngisuro na pungal na Ta'ala tapi naikia ang kana sa iro telu adan na Sya'bang sampai makikuha na sa ngisuro na pungal na Ta'ala di usi makadaga masuk na iro Sya'bang aga nasan iro na pau makade benenge mabila mopi. Yang kedua, benenge barue. Yang ketiga, benenge yamanang, wareng manang. Iro na sang adan na telu di na sumpahay makadaga masuk na isuro na pong Allah Ta'ala. Jadi balik ko na kita, makadaya ibini na sabang, musemoga iro na pauwe sabang iwatun na milok mate ipitangi ripung Allah Ta'ala iro apalak beri jamakna Allah langan na sabang iro pole bolana Allah langat palujang nalatuk masih ipitangi ripung Allah Ta'ala na makwe sabang na sabindingi palik mabila mupi bayangkan coba talujang ni Allah langan na iro sabang na mananam mupi ipitangi ropalan na makada sakbang angkani apalan na he beri jamaamu Allah langamu pole bolamu talu jang apalan na makada sakbang be binne pale ni tayo binne pale mabila mupi binne pale na sa mabila mupi maga manahidi na sangit tawe iye subuhi na tu daki pak bangi iye lorongi de na patinroki asarai na tuda sigi na di mu patalao yang kedua ye na po si makade benenge barue jadi si di waktu rosabang na masuk lo mabere jama lo masumpaja subuh waktu cakke iri waktu ri Madinah iye ya kuang kaki biasa pole agak umroh ya ko pole waktu cakke ko Madinah luar biasa itu dinginnya apa ditupak kesinang ko pole ya mudah-mudahan nananing nggak pungkal Allah Ta'ala dalik nuluto
Iya ubaca mia makado iya oko Madinah waktu cakke gangkanna iro sabang jadi dua susuk bajunna iro bajunna sabang ilalange baru iro jake na malusa-lusai dek to nama baru padahal de lalang jadi angka kasih tahu iro menggigil liwa cakke na hampir mati na taro cakke jadi nala iro jake na sabang naringi na papakiang iro to napa na si balo masigi ipitangir pung Allah Ta'ala waktu na mati maka desa bang ang kinasang apalan na pertolongan muluri pada murupataw maka desa bang bindingi palik baru mo walini iya yang kedua yang ketiga terakhir rupa sana bindingi iya manang aga batuan na iya ro sabang iya ro kebiasaan na sabang kuele ini bahasa tak serapan aman rele biasa nasak bang yaro roti na susu nandre kebetulan ya waktu na melok mandre sabang Allah lumun ni kasih ero tawe telungason ide nang kanandre jadi maka de tahabe milau ka kasih telungason ni nasa di nang kawandre jadi ia roti dendre na 12 sabang na panaritas si puluna gangkan na yero nasa nabita waktu nama te sabang ipitangi yero apalan na yero roti si poloe kadi apalan na iya naroon nama kada sabang bindinge palik waring manang bindinge usemui coba nama koro apalan na luar biasa pak ya bindinge kira-kira na pita toki pungan Allah Ta'ala di apalat tayo di pasabari luar biasa bilata tasalai anak tak tasalai demi meskipun angkai rubiasa na suruh kamat ceramah maka da ustaz bahas si cek deyar magay termasuk angka tu masigi sampin na rumah sakit al-ikhlas angka kurut tamay maka deyar na sa makundraye libiliwa kanjak na nasang kokebola na mabiri jama natabahas si cek di nasalari jamaah ustaz gara-gara iyo tawe maka da kamakui kapang apa makanya itu biasa tahu enag kemungkinan kurap baca kiga atau kurap pahak ki waktu nabi tak memang di zaman waktu itu waktu na baru-baru ya sangnya salang ikawatirkan memang kasih rumah kun rakyat jok kali na tanpa didampingi oleh makhluk lakain nasabak waktu belum aman tapi waktu maka dia nabi tak ya kuangkan nasab bene mumilawisin tu lo masih maka dia nabi ajak lalu nasa mu waciang ajak taciang nasa bayar tu langkah tapak si dia langkah si di langkah alolo ngaki apa langkah kedua nak dampangi dosa tapung Allah Ta'ala ini harus sedikit gambaran untuk ini asanya berjamaah luar biasa pak itu asanya berjamaah luar biasa pak luar biasa palan nasa badek tu nasi ini tu tahu apa angka hadir pada ini aja na bawang cewek ini bawa dek nasi ini nasabay itu ya sange pak ya tu nikmat yang paling besar ya tu pak pamasa paling liwa walaupun itu nak birya pung Allah Ta'ala tania itu oto tamat jijiran ni saliwan tania ya pamasa paling malupu itu nak birya pung Allah Ta'ala kau tulip pigau iri rasanya pasuruan pung Allah Ta'ala apalagi kau nasi bawa berjamaah iya tu pamasa nasabade tu nasi nina itu angkai si di kampung pak melok tamilala masih maka na angka kalima iya rupa biasa usampai nga ukok siswaku ya kuang karo biasa makutu-kutu maka ada nae allo memang no masigi masumpajang sebelum kamu dibawa disembahyangi di masjid asumpajak ki mondrin po imang sebelum nasumpajangi ki matu iolo po imang iya pada na tu gajana lo memang ni mak berjama apa sebelum nasangi tawe wujud tapa mati pertama masigi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik ilalannya kesempatannya dek nerasa pak dek nerasa perjalanan na waktu atama ni makukue bulan Rabiul Awal ya rega bulan maulu kode usalai asirani Rabiul Awal asirani
Rabiul Awal. Megan atau laksanakan maulid. Bu, baik pas sabaria maupun pale kuang kaki kuit to banga emelo kamakutahan hari ini. Ebe kesiaga ni mengikuti acara maulid. Merepeladan ini. Iya merepe ini. Ilalan atas sitaw ngeka papalit de bikitallu masigi tatamay. Iya kutareke yang kira-kira 10 ni tau tola. Lalan atas sitaw ngeta talu mo. Bu, si sele-sele iya rupa caramay, tapi dito panang kaya tuli ka. Iya, si sele-sele iya rupa caramay tala. Iya, bahkan lebih banyak iya rupa pinrangnya hirtok ka. Napojila, dak malah tuliwa bilan, anang kamu kasih to macawe. Wih muwaja atas siaga juta. Sekalin na di moli, pangalibin si kasih mereka tapi utarima mo to. Padahal padamu ya agak melo nabahas kaki senaya motoro. Iya moto maulid. Makanya saya pernah bertanya, Pak, pura hadiri ya saya memberikan ya hikmah maulid makutana ka. Maka databe bu kegaje ta peringanti maulid ya rega maulu. Sa maulid ustaz, kadang-kadang semua rasanya maulid. Ya, terus saya rasanya maulid beda, maulud beda. Ya ke maulid berarti waktu najajangni nabita waktu. Ya ke maulud berarti tahun najaji nabita. Jadi dua kegay melo ta peringati ya Pak beda tuh Bu. Iperingati si bawa irayakan. Makanya itu acara peringatan maulid kapan saja namun na Rabiul Awal. Iya, namo bulan angka, namo bulan Muharram, namo bulan Safar, namo Syaban, namo Aga. Nasaba iperingati nih. Dek na pada irayakan nih pada 17 Agustus harus tepat waktu tanggal 17 nasaba irayakan dek ini peringati. Nah sekarang anggaplah Bu tasisen nih berarti di ke-10 nih aja natal di kita-lu tamasi kita tamai. Iya, si sele pacara mae, pole pangkajenne, pole aga baru, pole aga angka manang. Iya, nang kamu toko jalan kijan de tolli. Iya patolli kakasih ko cara mamakue, usem mo to. Pace demi amplo marenga ko makue. Iya panolli kang ko makatobay. Iya. Lebih-lebih ya panolli kami lo baca tapi dia ampo ya baca. Iya tabi. 10 ni bawah Mbak. Siaga egana kira-kira nasabay itu mauli ebu acara mauli na ungkap kaki na cerita kaki magay pangkauran na nabita maga sipak-sipak na nabita. Kira-kira ko ke 10 mo Bu taikuti ke 10 siddi mo yaro sipak na nabita tala ilalan na siddi acara peringatan maulid luar biasa Bu. Luar biasa. Yeah. Siddi mo sipak na Khadijah tala Bu luar biasa. Agay na ustaz, iya na ro. Asaba magi ro Khadijah na ijami atama suruga dijamin. Iya. Nasaba iya tu matu jadi pura makwe budi. Ya ro pati mama kutani ko nabita, maka di suruh na pung Allah taala niga nasa paling pertama matu tama suruga. Iya. Maka dia nabita nasang Ummu Mutiyah pasilang Fatimah. Saya suruh na pung Allah taala tania gapale Ummul Mukminin Khadijah nasa tania. Khadijah itu cuma dijamin masih surga. Tapi yang paling pertama nasa tama surga ia sangi niaga Ummu Mutiyah. Mutiyah sana. Ya pati mama kadai suruh na pung Allah taala kege munre ro tau. Nasangang ke nasa ko birin na kota na Madinah. Iya. Terkait dendre. Angka si Pak Nairo Fatimah mati cerita muki tu buah. Tanda muki. Ya ro Khadijah ya ro tetala Bu. Siaga ni bayang kecum. Iya witau ya. Ya ko iya mita hadiri ro mauli nasaba angkana iya ro tallo si bawa iya ro ko penting. Iya mir ta hadir. Makana ya tu ko acara mauli luar biasa igana tahu. Iya monok asara Isra Miraj nasaba de gaga. Aga mi balla ukor luang de gaga tati willi semua kurang angka. Pada itu luar biasa nasaba membahas terkait
iterima na yasangi sumpajang. Ya kumuli ega pagaci. Iya, ega paga. Engka. Ya narutala sidik. Aga sifat na iro Khadijah bu. Iya ku angkai poli nabita, poli kendroi pun nabita. Dek nang karena makutana iro Khadijah makada. Suruna pung Allah Ta'ala. Poli kega ki. Niga tasibang. Dek nang karena makutana. Nabita pa yolo. Iya ini ya muru talabu. Ya ku angkai poli laketa poli lanai pali kotaya atau poli kendroi. Iya. Haja na ini. Iro Khadijah di nang karena makutan. Iya ini. Pole matu laketa tapasyaga. Iga papa poli kendroki. Ya to. Niga tasibawang. Itegare. Iya rora kasih lakena. Melo jujur. Terjadi perang dunia ketiga. Mak balai tahu madosai. Serba salah. Iya. Aja nata makutana poli kendroki. Niga tasibawang. Iya. Iya narjo. Ya po ini luar biasa. Pakutanana luar biasa. Na caw-caw wartawan yang makutana ko lakainya. Iya narjo tada bu. Iya. Mga yaro tabe. Iya. Umutia. Jadi yaro Fatimah penasaran yang makada ada kira-kira nafigau iya. Umutia sehingga dia perempuan yang pertama masuk surga. Iya. Pertama, Allah si bawa anak Natiwi, anak Hasan. Sabadu anak Fatimah Hasan Hussein. RJP Hasan Hussein. Latui maka tokato. Assalamualaikum. Ibali wa alaikumussalam. Nasaniga iko. Nasangia Fatimah anak nasuruh na pung Allah Ta'ala. Dia panabukai. Irumu Fatimah dia panabukai pintu na. Dia nabukai maka tokato. Sangia nasak. Iya. Nasangaga tujuan talomay nasa melo kasilaturrahmi ko idi nasaniga ta sibawang nasa sibawa kanasan Hasan di panabukay pintun na sibawa kana ko Hasan maka databi Fatimah miluat dampang nga kasi di pakasipura milawisi nga kolakeko untuk patamay ito Hasan tabi di pagaga isin na lakeko di pupura milawisi nga kolakeko untuk patamay ito agi bali ang Fatimah makkaday Mutia, iya anakku anak-anak. Fatimah namoni hanana tapi orane. Dini buka kang hukum mutia. Lisu pema. Ya. Lisu. Bajan nain lausi. Natiwi si dua. Hasan Hussein. Lalu makato-kato. Assalamualaikum. Ibali magkade waalaikumsalam. Nasa niga mo sibawa, nasa sibawa ka na ko Hasan Hussein. Mabali si Mutia makadero Hussein. Makunray gayari ka orane. Nasa orane, nasa tabi. Di pa kasi pura milawi si makulaki ko untuk mengisingkan ni Hussein at tami lalabola. Liso si Fatimah. Aga yar pura liso bajan meloni. Allah ya waktu na si tujuan ilaw na iya arwing ang kelisu ya rupune jama-jaman na lakay na iya letu iya pura yero nitay iya waktu na nasaba arwin na letu na perhatikan iya ro makada amala aga kira-kira napigaw iya mutia sehingga alena paling pertama tama suruga na sa nabita iya amala aga napigaw na pelajari na itay-itay. Yer waktu na sabak kebiasaan na yer waktu na waktu arwengik na pakai iru mutia, mutia iru sininna iru pakaian na makanjay. Na pakai, na pacingi dalam bulan na pakai ya di na bau-bau. Tu jempu iru bait laking. Na pakai na perhatikan. Sekali na iru angka lakin na makato-kato. Assalamualaikum waalaikumsalam. Allah dia rumutia. Do pintu lendring lakinna na patama ilala kamar mandi na panadio lakin. Wede patu bajam buta pamangaluni pa. Iya. Iya. Jadi nala iyor na perhatikan. Iya. Nala iyor gagay, nala nauli na lakinna biningi makukay na gusa lili na pura na pura gay. Iya. Na padicengi lakinna. Iya,
Napa na pasediang andre okumijangi. Iya. Yang membuat Fatimah bertanya-tanya, ya waktu na palinarang andre yang irulakina. Iya. Yeru yase na mijangi ang kababa. Tiseng tangi baba cambu. Ka cambu yase na iru mijang. Ipakan rian na binengi di ka pangangkan itu no bale, jan no bale ang kamana nyo kor kajue. Tapi ang kato yase na mijay yero cambu. Baba. Iya, ya coka apa makukwe baba pari. Ang kaya se na iru mijan. Jadi makutana Fatimah akademutia aga to sinang kanasan-nasan cambo ya se na himijangi aga na baliangi makade mutia Fatimah iya ko iya ro pakandreange usugukangi andre usugukangi ya se mejangi na cacalekay ko maka saya siap dicambuk. Tulle gahu. Hah? Ya po ini. Bayangkan coba. Saya dicambuk oleh suamiku jika makanan yang saya suguhkan suamiku tidak suka. Jauh ibu. Barangka kapan biasa makmur. Ya po ini. Dek itu namelo kasih manuku lah kita. Dek ini namelo manuku. Apa ya ko manuku isik di matu adanna. Ini 10. Iya. Iya, na di apa tu tak iya rujak na ini dan itu kue. Digagak kue. Digagak sa kue. Ya ako ni rumah kampung na to eh. Iya po ini biasa. Isuro mi loma buarang kopi na makurat canning. Anu patan ralada na makada makureng golana. Lade wo po tamiro makada be pagkan golala da to pagasay ko. Bik siaga ni gol tugare. Magaya naliwa kasi gana kada chet demi podan kang itaroy mi bawang. Kali palik may lu taroy ko makurat canning. Haja na iri tutumanang. Iya, min rebaha tumatu gulam. Idegar. Makanya itu Pak tabedi Bu, tak perhatikan negara kotolo umrah. Saya tidak tahu sekarang. Dek gaga tuh Pak, Bu, bini nara elo mapasa. Tetamu. Yang ada cuman suami. Iya. Magana dek gaga. Iya. Nasaba iyaro ini makunre iya itarima iyaro aga nak berelak kita kegai na puji. Kita cuman ikut saja. Ya pwede makalin lain. Alo ki pasai selerata tali. Iya, alo ki pasai selerata tali. Padahal ya roga guys saja ni tata siala makepo ni na demo patusang selerana la kita. Ipodaki matu makwe menoko ki makada magada cek dilada midu marenga kumelo makwe. Utane. Itu orang Arab begitu, Bu. Iya. Iya po ini aloki mali. Anu manasa-nasa na kasiyaro lakita, makadade na puji na reko anu mapasse, tabaw selerata. Apa digahaja makunre ko rata-rata makunre min tadi pakandre ladang. Iya, tapapasse. Sehingga ada yor lakita pa, dek mina melo makada ucacay. Taperhatikan makana ya tu Pak, iya ko biasa ini biasa tabe di. Apa marah gitu tapak guru anak tak ko di itu seng. Iya, ya tutorioloi kumilo mapalakai. Iya, nolli tu anakna. Iya, terutama iya riasange amadaki lakai. Iya. Apa itu tutorioloi kumandri lakin nabu? Tap kuninita, di nasalay lakin nakut. Iya tu ya nyada kilakai. Aga batuan na iro tanitaya ri perhatikan makadaw. Apa patan ratu gitu orane kadaya na puji. Ta perhatikan ngigara iko angka patan rupa kuraga kata pasya diangangi. Kegaya maripe nala, yer tar perhatikan. Ko iya na puji. Iya na jaran nala iya ro. Oh berarti
Dek na puji. Peko dek nale na iya mega yung paliting. Talun rupa yero selera tak mana. Si di ba selera nalak kita. Iya kumasuin mandre ko warunge. Wajar. Nicaya apa sih gitu. Padahal ero atas salangnya agak kuidi. Aslu ni matulak kita. Si decin namu dari kudega janda kor warung. Iya. Maga negara kong kajanda. Pura ya rumah tu. Nasang itu maliri. Tasalah kasih. Padahal dia gagai, angka rumpu berarti angka api. Aja na yero rumpu na melo lagay liwa gampan na lagay rumpu. Iya. Tahu na jolo apin, na di pasabaran na, aga pasabalin na lakita na lumandre choto, lumandre aga, atame lalang goyan lida, lu agay gara-gara bareta de tada kilakita selerata taringi. Sehingga aga asuk ke sila kita dengan alasan manu-manu kecek de padahal de na pujian muna sungi. Coba gare bu tapak kuik de na salelak kita. De. Iya ini selera tatabawa. Lato matu cede mialli na sa cede peko carana bu. Na de na ganna na yura gagay anu ganna ya rekki cuma pas atika kita mapasay tapamita ki bando. Tak padahal de gagay lalang okina. Lanyay bali 10 sabu nala 15 sabu linero bando Ajo kasiki amita siki jirba oh iya emar ulanya nih akaju akhirnya iya roga gayo ko may hindi chapu ced de ipalin sumato ko lakita makasama na makwe he wali nasasyaga je pala duit mereka ide ga pala naganna kelik ko duit 100 sabu iya na bali bulu itu ta 10 sabu 20 sabu sidi iya na harusnya iya wali na mo 5 wadi jagan na to. Peko carana, angka ni jilba, per kompe-kompe, angka niagae. Ayo coba kan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Iya. Ini makun raya butabe dik. Iya. Apa ya tu Pak terus terang. Iya Pak bindingin asang itu butabe. Desa gunai. Bindingin wat dingi makadai isi tu kara itu wat dingi putara. Ulat birangnya mencaji makun raya. Maka tu sistas. Masa gapo bu magampang-gampang yang sangi lakai. Iya binengi wadingi nasangi tawi. Iya desa utarima desa kado hindari rasangi takdir. Nasaba itu ini lakai ya tabe ya. Iya. Bu, iya ko iya ro lakai tata masumpajang aminungi masabu-sabui magatoi ibu tidak bertanggung jawab asori mundri. Iya. Dek nama sumpah jalak kita, dek nama puasa, botoi, magai. Ibu tenang-tenang saja. Yang penting pura tapudang. Iya. Tapi kau ini ibu, ini tama sumpajang, ini tama puasa, tapoji cerita aja anak tahu si salah ni bali bola tak nani tenitai jalak kita. Alina bertanggung jawab semua. Iya, jadi nega tu mati lakai Pak, Bu. Tapi igat tangi pole wadus na masuk di surga igat tangi. Lumay jolos tas. Kerotot tajak kedua. Angka ya roja bijak. Angka benita tanggung jawab na titipkan pungal Allah Ta'ala luri dia sanyuran. Aja Pak titai resang wija-wija. Aja Pak titai resang benita. Apigau anu maja. Iya, apigau mabale, iya, acerita jak na tahu, na fitnah tahu. Apa ya tu makun raya bu? Iya, buasa kamu alam makku tak pernah ceri na makun raya stas, apa jadi makun raya ini? De uparingarangan mi, tania bu, wicai na sangidu sasana makoro de uparingarangan mi, iya, uparingarangan. Apa dia sangi makun raya bu? Iya, ini makun raya itu. Iya, iya orang ni, iya, ini tabe, ini orang ni angkat tuduhan na titip kaki pungal Allah Ta'ala. Iya himatu ni lawi ki pungal Allah Ta'ala iya. Iya sangnya baineta siwa wija-wijata. Ajak kena sangnya ini tahu kesiaga ni pole umrah pole ni tanah Makkah, tapi angka wija-wijata bu tasuju tak mapuasa na titai. Makanya nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega matu nasa tomatua. Atama ni suruga igat tapole ri suruga ipatame neraka gara-gara anak nama protes. Puang magi nak tama tu dua pajajaku suruga. Maka rasumpajan na iena. Tabe puang betul tu matu aku mega. Tapi waktu ku tu rilino
Iya, alena lu masigi ini tete bawa ko tu yawana diri bataya sande-sande. Mau puasa itu dia tete katabe pak amanah itu luar biasa. Makana na peringarang ipung Allah Ta'ala ya wahladina amanuku ampusakum wa ahlikum nara. Jagayalah yung musibah keluarga. Ya. Maka tahu siap na umelo man caji makun biningi putar ay. Na hindi makun ray liwa gampan na buat tama suruga liwa gampan na. Aja banna tasessa bapak-bapak ya hemilo pendri ki aja na tan itu sarak na yarubu. Maka yala panatama makun ray panatama bini suruga na reko hajjay. Iya. Namun iya. Aga nasa nabi ta al-mar'atu yarmakun ray idza sallat khamsaha. Iya ku angka ni masumpaja 5 waktu wa shalat syahraha angka ni mapasa bulan. Iya. Wa ta'at zak ya. Aga wa hafidat farjaha najagayar kehormatanna wa ta'at zaujaha matur kolakin apa misara na buat. Aga nasa nabi ta silahkan pilih kega pintu surga melok menurut tama arwabu pintu na surga napa pilih kina bitta apa misara na ini angka ni masumpa aja 5 waktu ya kurang malang itu mau puasa tajagai ya rasangi kehormatan pada dendre mutia di na patama iya rogagai na rekotania muring na izin na lakinna di na susalay bola ko di na isin lakinna wa ta'at zaujaha maturo ko lakinna nasa nabita silahkan pilih pintu mana surga yang kamu mau melok melalui. Iya. Apa namotin itu nasangi tahu bekesiaga ke menri tanama kabuhat jani bekesiaga ni umrah iya ku iya yolotah bu tapat diri karena lidata jangankan masuk surga bu bau surga pun dia tercium. Onrotan rena kedudukannya itu sang laki-laki orang. Tapi tanggung jawabnya berat. Ya kumatan reng ibu, tanggung jawabnya luar biasa. Magampang. Iya. Ya sen. Ini biasa diabaikan, jangan abaikan ya rumah. Aturu ki asang lakai. Ya na luar biasa. Dito na para lumangkana maga kimiga pa. Ya pa makukweta desa nilakai ta. Kalau mana balu kagalong, kundi na ganda, inrangas si doi. Iya, tawa ni saya, peringatan. Padahal ibu, de parok, nape tadi pembukaan. Nape pembukaan. Kan makanya kabulong mau depak. Tapi ang kena peringatan na kita gagay. Depa bu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yeah. Apa itu idi asangi makunrai bu? Iya, idi asangi makunrai. Iya. Makui. Angka ilalang na korangnya itu asaba itu urani na makunrai angka metotu alat birang yaring urani. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu iya. Angka quraya allati takhafuna nusyuhsahunna. Iya. Ya ready tugas taurani. Iya ko angka nasa makun raya rega bini nusyuhsyah. Allati takhafuna nusyuhsahunna iya ko angka nasa makun raya nusyuhsyah. Iya sangi nusyuhsyah ulama menafsirkan angka makun rai pabali-bali. Makun rai asalai bola de namilo isi kulakinna. Iya. Makun rai agasanay dek na puas hasil apa yang diberikan memaksa suami untuk melakukan di luar kemampuannya. Irunusyusha memberikan tafsiran. Aga yerok, solusinya lagi pun Allah Ta'ala. Pertama, allati takhafuna nusyushahunna fa'iduhunna. Ya kuang kana sa makunre makore di tabi orang ni. Tapang ngajaki. Ya ko pura tapang ngajaki. Dek na sisa mi pangajaki bu. Pa. Pura tapang ngajak kina de panamiru pajeru sipana lati takhafuna nusyushah faiduhun wajruhunna aja musik kamera pisah tempat tidur salai tapi aja musalai lo kubulendom salai ko pura ya rade panapa aja padribuhunna wa dimucalla
Iro tuku ko pasantering Pak, tabi angka kita iro pelajari kipayatul ahyar membahas tentang nikah. Carana iro bu, iro ini makunreya ko nakana kilak kita, tabi ini orangnya makun nasa guru tak biasa. Iya komelo ki di perempuan itu dipukul bukan memberikan dek depan diri tapi berikan pelajaran. Makui aja tetap buka lepai. Tapi jangan pukul di atas mendre leawa. Queen. Iya sebagai pelajaran. Jadi angka tu jalan. Yang jadi masalah di Indonesia, nah karena kita ada RT. Iya, angka nak calon kena selesai ko ilala ko paterungkuang. Apa angka kada RT? Nah angka lala ngakorangnya. Wadribuhunna ya kupura ni perule ya ruduai na de panapa aja. Pure pangajaki de na melo. Iya, pisah tempat tidur de panamelo icale pakwe angka biasa. Mage pale ustaz, aja nani calla, magai itambai nasang aja. Anak sabai itu makunrei terus terang. Angka si dina cacalat daya itu, tabe bu, pak, na cacalat daya. Iya, siapapun ipamaruy. Tuh ngarubu. Ipamaruy. Iya. Apa itu makunre benengi rengi bu, benengi leng mapile, bu, kegai mu pilei matiana, yarega, lakai mabini. Benengi de tok de, aja muta tersinggung bu de, iya to mi coba gar ya. Iya rumah kunre ya bu, nalabirang ya koto matiana bu, paling siulan nyola sedih, siulan mi bu. Tapi kau mamarueki, apalagi kau angki si gandeng lobot tinggi na ita, la ilaha illallah. Apalagi kau macomo ki mu gabang palak dajaban nata diet, iya naro surlah kita mak bini. Apa munculnya itu dapat diet ti? Iya. Nalabirang itu, ondur na cacane ti asangi pemar. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Cawe ni taman isay. Atau menapanat tamat. Aku ni rokapan di. Apa sebetulnya milo bahas kaki lain kesempatan ibu. Iya, lain kesempatan dia sebetulnya tadi kita masuk di acara maulid, tapi pun maulid itu saya ambil dari situ. Apa kanjaknya itu maksud iya. Inordendri upodaki maka de kesiaga ni mahaderi maulid. Siaga ni kira-kira irosipa na nabita ang kamuga tanah. Iya. Apa dek tu gaga pak ia mitu ni anasang tahu ni tiwi angka pacarama supaya apa nasampaikan makanya banyak itu orang Amerika atau saliwang itu nanggai makada bida dek namilo padahal tujuannya itu bu apa na ceritakan kira pacarama terkait sifat-sifat na nabi tas terkait sifat nabi nina ya nurialai dibuat digamai tasid di natala coba bu sid di tahadir ya kedua masih bayangkan pun ini luar biasa ya koni kapong apa ditunang itu anu serius bu. Ya, ini apa bu ya? Ya saya sampaikan insya Allah nanti ya berikutnya lagi kotolimu pak kapale ya mikode na ya waktu pasti ya ya apalagi besok malam itu boleh pesantren yang pimpinan informasi yang saya dengar malam kedua nanti adalah pimpinan sekaligus nanti membawakan hikmah maulid ya jadi sebelum saya mengakhiri ya saya minta maaf bu jadi degaga kidendre usinggung ya. Degaga saya hanya mengingatkan saja peringarangan ibu, peringarangan pak terkait nasang itu amanah pada nariki Allah Ta'ala. Iya, amanah pada nariki apa magi. Iya nak apa matu bu paliliu egana pakutan aku, ikutan aku ripung Allah Ta'ala terkait aga. Iya rupa disengang yang kemululungan. Iya rumah tu ini payutannya mana gitu. Yang paling berat itu ba ini ustaz. Berat pakutan anak matu ikutan aku ripung Allah Ta'ala maka dia rupa disengang angka gumok kamalaka. Ia mau makodo macaki pau yokolo tanade gaga nasang itu isi balikan nilipigau yana rumah tu resik. Ya inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bu minallahi musta'an walitiklan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.